Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMakoPasonic, i-channel enofleki okubalekile nokufanele ukwenze ukusubscribe nokulike nokuba imember ye-channel. Muyimember ke akukho okutheni okwenzayo ngaphandle ukuthi usuke umuntu usuke eyibophezela ukweseka umsebenzi esiwenzayo kwi-channel uthi contribute imali engayo-9 rand 30 rand ya ngaphezulu. Kushuthi ukukhetha wena ukuthi ufuna ukupha ngo-9 rand njalo ngenyanga. Ungakwazi futhi ukuthi uma unguthi umuntu onomusa onothando othanda ukweseka abanye abantu bese uyanikela kwi-channel ikhona account number le evela la yona ungayisebenzisa ukunikela, kanti ungayisebenzisa nezinye izindlela zokunikela uma ukuthi uyafisa ukunikela lezi ilula ngakwena. Igama kuPasonic sibika la udaba organomvelo 9102 @novelo 9102 ukhona la ku comment section ku YouTube lisawubona pastor. Ngicela ukubuza uma uphupha ke umzali wakho edutshule waze washona. Uma uphupha nje umuntu edutshulwa kuwuphawu lobivele nganza kwethu, kodwa asikuveze futhi ukuthi ukudutshulwa kakhulu kuhambisana nani nezigadlo nosuku ubhekana nazo umuntu. Kungaba na ulaka osuke lovela mhlawumbe kubantu noma livela ke kwimimoya eyidalwa. So asenze kanjena ke number 1 kuyenzeka la uphuphe umuntu kuwuphawu esithatha njengolubume idutshulwa, ngoba lokho kungasho ukuthi lo muntu lo umelwe yizitha ngezigadlo ezinamandla. Number 2 kungenzeka futhi uthola ukuthi ngesikhathi uphupha lo muntu isilokhu sithi nakuwuphawu lobume idutshulwa, ngoba lokho kungabuye khona lo muntu kumele asukume ayiqinise noma ke athola imkhuleko enamandla kakhulu, ngoba ke kunezitha ezithakathayo ezimfuna kuphi efile futhi ziyamgadla azimile ekumgadleni, yabo. 3 kungabuye ukuthi thina sithi uphupha lo muntu kuba uphawu oluhle uma engadubuleki lo muntu ngesikhathi bemdubula, ngoba lusho ukuthi lo muntu uqinile noma ke ithongo lakhe liyamvikela ukuthi angagadleki uma bemgadla ngemithi. Kanti omunye angathi lo muntu kuhle uma engadubuleki ngoba uNkulunkulu ungakuye, yabo, uyamvikela ekutheni igadlo lapha mgadla singafinyeleli kulowo muntu loyo. Number 4 kungenzeka futhi uphuphela umuntu kuwuphawu lobuma edutshulwa aze ashona umuntu, ngoba lokho kusho ukuthi lo muntu kungenzeka uzophela amandla ngenxa yezigadlo, noma singathi ke kungenzeka kube khona la aphonsa khona ithawula, yabo, ngenxa yabathakathi abamgadlayo, yabo. Kuwuphawu lobengempela, kodwa kathemba ukuthi uNkulunkulu uzokwelula isandla ekutheni uma bemgadla ephela amandla abuya amandla futhi kulomfulo omzala nina bekunene, yabona. Abanye ke baye bekuthathe njengokuthi ke uma udutshulwa lento ingabe ikhombe nje ulaka nentukuthelo esuke vela kubantu noma esuke vela kwizidalwa zomuntu, ngoba lokhu bemgadla lapha bemgadla ukuthi kukhona into eyintukuthelo, kukhona into ewulaka lwabantu noma esuke iwulaka lezidalwa. Siyabonga kakhulu ke besibeka la uma umphupha nje umuntu edutshulwa lapha ukuthi ngabe singakubheka ngayiphi indlela. Ngiyathemba ukuthi ukusizile kakhulu ukubheka lo mfanekiso oqoshiwe, kodwa ke nawo phela ke like le video le, subscribe. Ungasubscribe siyahamba ngoba abantu abaningi ba-subscribe kwi-channel 50,000 subscribers, kodwa ama views ethu ahlulwa umuntu onama subscribers awu100, just 100 noma 200. Kuyenzeka umuntu abe na 200 subscribers but athole more views, like 50,000, almost 50 or 49 point something, but ama views ethu ngawabantu. That means ngenza kwethu abantu who are committed to the channel ba less than 100, yabo. I can say if ubekuya ngami abantu besingabasiza ele 100 lebuka ama video ethemba ke le kwi-channel, yoba siwino ukuthi masifaka i-video izobuka abantu abangaki 100 a day or less. So futhi abantu abayabuka i-channel they are 100, just 100. The rest base ba subscribe thathi number bese uyafona. Ngaza kwethu
inamba sizogcina singayisebenzisi ishintshe ngoba abantu they just keep the number ey'khomeni zabo. Njalo umuntu bephupha uyafona, njalo umuntu bephupha uyafona, yabona. Akalandeli amavidiyo, akabuka amavidiyo, akenzi lutho, futhi ayikho i-support ayenzayo, but what that person want is just to get usizo wena, yabona. But